Kidam tang thang thang ni phaing ko lage thomarni ADESA mati Assam Diploma Engineering Services Association Nijang Karbianglong Aru Ahin Penta Phusar Rexar Poloch Chekso Hills Wothat Langso Adung Arong Bohong Pen Talon Pon Lason si Kiteng si asayang ding ason alang litum song alama pangjar pon bang so alama pangjar pon lo ADESA WKA Aru Amaipu kun singing tia hinpen Lama pangjar pon dera phi mai ingi pon lo kun singing ti mai chari pon along Keroni PhD along Saik Himate Ajit Raja Marak Mohan Tiso retired JE Mohan Rajbongsi JE atum lam ningje pon Mai along Hemsing Rongphar in charge SDO Umpanai PWD Division Alanglita Chetongdun Lapen JE Kathara Sangho Pen Karbianglong non kitumi Owikimi atumaphan Loke Charlie hin Amua Bang Paprang Dun Pik Nang Jilang Lapen ke Charlie hin Jongse ke Paprang lo Pulote Kheda Kaching Tholo Lapen engineer hin Pusitami ke Charlie ke Nangsot Athe Karbia Khailong engineer ke Thegatum Pusitami Jumre Lang Lasi non Owikimi atumta Kangri Kangkrang Atawar Damdera Loke Charlie hin le Paprang Dun non puta Assam Diploma Engineering Services Association West Karbianglong Hamran Zone Amaipu Kunsing Kathar Pen Pherangki Athengno Lamthe Pachini Pon আমাৰ এইটো 1939ত এস্টাবলিশ হৈছিলে তাৰপিছত আজিলৈকে আমাৰ 88 ইয়াৰ্ছ হৈ গৈছে আমি এইটো প্ৰতি বছৰে 23 ফেব্ৰুৱাৰীত পাতি আহিছো আৰু এনেকুৱা আগলৈ পাতি গৈ থাকিম আপোনাৰ নাম মোৰ কনক চৰিয়েৰে এছিষ্টেণ্ট বৈঠালাংছ ৰোড ডিভিজন Kheroni Pan Mohan Teron Karbianglong Live